አይ ሱማያ ሰይዶ ዱጋ ረቢ ሰይዶ ራይስን መጣበቴ አዩ ራይስን መጣበቴ ቲባራ ኬቱማቴ ጅሬኝ ሰይዶ ፊ ሱማ አዩ ገዱ ጀቹudha ሱማያን wallahi en sumaya kana wa baay'ina jaayfadhe hojii sin hojjettullee hojii dhiiraati malee hojii dhalaa miti akka dhiiraatti kutattee deemtillee yeroo deemtu baay'ina jaayfadhe sumaya kana dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif yoo jetten gaafa ramadana keessa jechuudha sooma keessa jechuudha nama biraa fakkaattee ijaabii uffattee mana ayyuu seentee irraa nyaattee irraa dhudde garaatti woodee waan isin qabdu irraa nyaattee kaatee iccitii garaa ayyuu keessaa guurrattee baate Engadda maallaqa fixe jettee gara hojjettan deebi'e jettee gara yamanii eegguusin saafarteettu bunniin intalleesiin kuni Saidoo waamtee jaartiin kee shagaadhaa dullatti sun maarree jettee rabsitee turte. Rabbiin beektaa gaafa harka si buusuu jedhee gara timbeenneen fidee harka si buusaa beektaa namuma xalaata kee harka. Sana booddee Saidoon barbaacha gara yamanii isiisotoo deebi'ee jechuudha. Ayyuun immoo giiftii lafeen keenya immoo gadde adde barakina jetti sinu sumayyaan beektanii adde barakina jetti ati barakina ammoo Saidoo barbaachanii yamanii karaa baaraatiin deema jettee ogguusin imaluudhaaf gara Dirreedawaatti deemtu Iliyaasuun goddanyaani Saidoo sotoo deemee qabuudhaaf dhaqee bakka Dirreedawaatti bakka dalaalaatti qabatee ture. Saidoo diddee ture maannoo Iliyaasuu diddee turte yeroo sanatti Iliyaasuu marra gonkumaa sotoon deebi'u jetteeni turte. Kana gidduudhaan Sumayyaan maal goote geelee hiriyoota sii warra Itoophiyaa keessa jiranutti dawwalteeni ayyuutti dawwalaati beeksisa wayii jira birrii 200 atii fi bunniin hin barbaadamtu jedhaanii jette. Iliyaasuudha ayyuu kadhataa jiru sagalee itti godhamee ayyuu beeksisa wayii jira akka bunniin hojjettanu beeksisa kana hojjettanii qarshii 200 fudhattanu isin barbaadamee ture jennaan isa sila Iliyaasuu sotoo galuu didaa jirtu ennuma maallaqa sana dhageessu na sotoo kaatee jedhe Iliyaasuun illee viidiyoon sun illee lafa jira jechuudha. Atta kaleessayyuu viidiyoo irratti hojjetee Iliyaasuun inti ayyuuni birrii jaallatti malee wanni isin jaallattu tokko ittiin hin jiru jedhe afaan Amaaraatiin afaan Oromiyaatiin dubbatee ture. Akkuma sana gara Adaamaatti oguu deebiteettu hadha qaxaroonii beeksisaa sun ga'eega. Qaxaroon beeksisaa sun geenyaan intalli goddenyaan Sumayyaa kun itti dawwaltee qaxaroon keessan hadhaa kottaa jetteen. Oguu jarri dhaqanii nu isin maan ni beeksisa hojjechuuf jette gaa saree lafeen irraa dhume fakkaatanii bunniinii fi maannoo ayyuun lafedhaa gaa wanni qilleensi silaa fuudhee yuutu buguu wayii keessa bubbuusu. Maal kun lafeen kun hin jedhe malee keessattuu bunniin isin akkanatti daafichoodhaan ofirratti fincaantu kun innaa lillaahii wa innaa ilaahi raaji'uun. Dhaqanii gaa oguu jarri dhaqanii jedhanu manatti ol galchitee kursiin isinii fidaa kursii kana irratti hojjettu jetteeni kursii irratti teessiftee kaatee dhattee shaantaa keessaa iskeerbii yookaan marata fiddee fi kanaan waliitanii kanaan akkasitti beeksisa waan akkasii hojjettu jetteen. Hayyee jettee bunniin maannoo ayyuu iite. Ayyuu yeroo iitee kaatu ayyuuni maannoo bunni immoo intalli isin geelee numti Sumayyaan sun qabdee iite. Sana booddee osoo namni isin daffaru tokko isinitti dhufe dhiira irraas haa ta'u dubartii irraas haa ta'u utuu namni isinitti isin daffaruudhaaf isinitti dhufe akkamitti baatu akkasitti waan jetteen. Sana booddee haasofsiiftee waa'ee Sumayyaa fi Saidoo irraa gaafattee waan adda addaa jetteeni kaate sana booddee sabiraayibii jedhan sana qabdu jetteeni Sumayyaa gixxeem itti goote gaafittee ol. Bunniin keenya daafichoo gaan isiniin jedhe booliin ergii mudhii gedduudhaa ga'e balaaxaa namaa mannoo dibbii namaa baddaleenaan hidhaarraa dhiittee deemeetteen ibboo isii kana qobaatti qabattee gaa ayyuttii lafee kana qobaatti qabattee dabaddabaa jirti hanga yoowwanaatti wanni irra ga'amne tokko hin jiru garuu viidiyoon gannuu dhiifameera. ቪዲዮ ላይ እንዳታወሪ ስለኔ እኔ ለምን ታውቃላችሁ እዚህ ቤታችሁ ድረስ ያገኘዋችሁ ውጭ ላይ ምን እንደማረጋችሁ እንድታውቁ ፈልጌ ነው። እሺ ቤታችሁ ድረስ የመጣሁት ስለዚህ በተለይ አንቺ ከዚህ በኋላ ስለኔ ብታወሪ ቤት አይደለም አንቺ ነው ያርገኝ ምን እንደማረግሽ ነው። አሁን አንድና ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ። በተላችሁ ስለኔ ማውራት ታቆማላችሁ ወይስ እዚህ ጋዝ አርከፍክፌባችሁ ለኩሻችሁ ሊድ ወይስ አናታችሁ ልበላችሁ? አናወራ አዩ ደግሞ ብቻ እንዳልመስላችሁ እሺ። አሁን ግቡ ካልኳችሁ እዚህ ቆራርጣችሁ ስጋችሁን በሩ ነው ለውሻ መስጠላችሁ እሺ። እዚህ መኪና ከከፈትኩኝ አናወራም በቃ አናወራም እንዳታወሩ ስለኔ እኔም ስለናንተ አላወራም እናንተም ስለኔ አታወሩ። ቪዲዮ መስራት ከፈለጋችሁ መፍታችሁ ነው። ምንድነው ደግሞ የምትገለማመጥ? እናወራም አሁን ፍቺ ከቤቴ ውጭልኝ ከባላስ ስላንቺ አላወራም በቃ አለቀ። ይቅርታ ጠይቁኝ
አንቺም ይቅርታ ጠይቂ እኮ በቃ ሱመያ ይቅርታ ካሁን በኋላ ስላንቺ አናወራ ይቅርታ እንደ ሰው እንደ ኸልቅ አለ ይቅርታ ጠይቃላችሁ ወይስ አናታችሁን ልበላችሁ በዚህ በቃ ሱመያ ይቅርታ በተለይ አንቺ ፊትሽ ራሱ የሆነ ሙጥ ነገር ነሽ እንዴ ነበር ማለት ነው አንዴ ምንድነው አንቺ ምን አገባሽ እሷ ነች እያወራች አንቺ ተሞጣሙ እንጂ አንቺ ሰውን በመማታት ነው የምታምኚው አንቺ በመሞጣመጥ ምን አይነት ጓደኛ ማቾች ናችሁ ይቅርታ አልሽ አይደለ በቃ ይቅርታ በስነ ስርዓት በሉ በይቅርታ በስነ ስርዓት ትሉኛላችሁ አትሉኝም ወይ በቃ አሁንስ በዛ አንልሽም በቃ አንልሽም አንቺ ብረምታ የምትሞጣሞጪው ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አሰማሽ መጀመሪያ ይቅርታ ብዬሻለሁ እኮ አንቺስ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ ሱመያ ካሁን በኋላ ስላንቺ አላወራ እሺ ለነገሩ አንቺ መመታት የምትፈልጊ አይደለሽም ፍቻት እንደው ፍቻት ተፈትቻለሁ ብለሽ ወራጫለሁ በዚህ ሚስማር ይኸውልሽ እንዲህ ነው የምጠልዝሽ እሺ ወራጫለሁ ታይሽ ሚስማሩ ነው እንዲህ ነው እሺ ማንግላሽን ማወልቅልሽ በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መስዬሽ እንጣጥ እንዳታርፈሽ ተቀመጪ እግሯንም ፍቻት ተነሽ አሁን አንቺ ተነሽ ወደ ዘይጂ ተነሽ ወንበሩ ላይ መነሳት አቃተሽ ቀዝነሻ እንዴ ተነሽ ሽንታ ወደ ዘይጂ በቃ ተነሽ እንዴ ረጅም ሰዓት የታሰረች አትመስልም እጇ እንዴ ተነሽ እንዴ እንደምትሞጣሙ ዙሪ እስኪ ዙሪ ተይኝ እኔማ ትቸሻለሁ ሂጂ ግቢ በቃ አንቺ ምን ትመስላለች እጅ አዩ አሁን አንቺስ አዩ በዚህ አናትሽን ሳልልሽ ሁለተኛ ስለኔ ስሜን ታነሻለሽ አታነሽ አላነሳም አልኩሽ አልደግሞም አላነሳም ስሜን ሁለተኛ እንዳጠር አልጠራ ሁለተኛ ስሜን እንዳጠር አልጠራ ጥጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ ሁለተኛ ስሜን እንዳጠሪ በዚህ አናትሽን ነበር ማለት አሳዛኝ ካሜራውን አምጪና በቃ እንሂድ ሰረችበትን ሂጃብ ስጦታ ውሰጁ እሺ ሂጃቡን የታሰርሽበት ነው ፍቺና ልበሹ